Lekker pottie. Waar jy weet hè? Boys, jammer laasweek. Ons het bietjie moeilikheid gehad met chat bietjie bol. Ons het tegniese probleme gehad. Ons het tegnies nie fucking tyd gekry vir dit nie. Maar dit is als uitgesort. Kom ons chat bietjie bol, boys. Interessante naweek. Ja, die leeu sit alweer moeilikheid. Wel, ek sal later eintlik oor hulle praat. Cheetahs ook gewag tot aan die einde te laat. Ook nie lekker gekom nie. Loftus was 'n hoogtepunt. Alright. Die manne daar, jy kan sien, die biere wat goue vrugte afgewerp en dit was koud genoeg. Die drankasems het die manne aangepor. Dit het hoog geref in Loftus. Dit is immers Ford Loftus, nie Volvo Loftus of daai ander kakkie. Okay. En maar voor ons nou by die Cheetahs leeu's kom wat 'n ou bietjie ongekrap het van daai game. Ons chat per enige bol dinge wat te doen het met bol. En ek het 'n gas ingebring by ons vanaand. Welcome sir from Roland Garros. I don't know who he is. And welcome to Chat 'n bietjie bol. Thank you very much for me. Muchas gracias. I'm very happy to be here. Moeë grasse vir jou ook. Boys, let's get more into the sport. Tell me a bit more about the sport of tennis. Why do they always say 15 love, 30 love? What do you love about having focal? It doesn't make sense to me. For me, it is for tennis. It's for the love of the sport, and okay. for call, I don't understand. For the call. For the yeah. call. Don't worry, it's fine. I don't make the call while I'm playing the tennis. Bluetooth. That's Bluetooth. So tell me something, Mr. Rovenidel. In terms of the referees and the guys blowing the whistles, do you have whistles? Of the guys screaming there? Do you guys also get a bit of frustratingness vibes from them? For me, it's the same for all the tennis players. People think that we are very good when we aim for our serve, but in fact we try to hit the umpire on the head because we don't like him. Because he's like, he does not know, he can't choose a side. He's like sitting in the middle, like he's on the fence, but he's on the net. On the crow's nest there, on the flipping thing. I don't know about it's on the lifesaver stool. Well, I'll tell you something, because we have a big problem in our competition of Super Rugby. It is the refs in the rest of the world is giving us so much cock, our South Africans. Because what we ever do, and you know what, if a South African guy brushes someone's hair too aggressively, they get nailed so hard, and they get messed up. They can't even, hulle skors vir hom so erg, hy kan nie eens weer na 'n laerskool game se uitslaa in die koerant kyk nie. Maar hierdie Australianers en die Nieu-Zeelanders, en dit maak vir my so demoer aan. For me, I see maybe the interview is going south to Australia, but it's fine. It's going south. You mentioned Australia. I don't speak your language is Afrikaans. I don't. But for me, I've got a lot of things to do, and I need to go a lot of places. So thank you very much for the opportunity, and I hope to see you at Roland Garros. And from me, Rafael Nadal, you are watching Chat Bietjie Bol. Thank you, Robert Nadal. Sorry boys, bietjie kop verloor daar. Hoor dit. Kom ons praat oor die Chat Bietjie Bol 15, boys. Manne het gejol. Ek dink ons nommer 1 is weer die dier. 2 het ons vir Bussa. Op 3 Kaapstad Dokkaam nog steeds sterk met die stetoskoop. Op 4 en 5 bring ons nuwe bulle in. Die ander manne is bietjie beseer. Paul Willemse, hy clean soos 'n chamois. 5 Wiek Matfield. 6 bring ons die piano lifter in. Heinrich Besou, 7 die bone collector, still collecting bones. Represent. 8 het ons vir Dwynas. 9 het ons vir Derek Fullsleeve Hougaard. 10 hou ons by die bos, gee hom nog 'n kans. Ons worry nie oor daai laaste gemorsie, want dit was nie sy skuld nie, want hy het nie geskop nie. 11 bring ons vir Bjorn Basson in. 12 Frans Steyn. 13 Johan de Jong. 14 natuurlik Diamond Wallende. Op 15 Willie the Magic. Alright.
Wat is jou opinie? Sorry boys, voor ek het nou met heeltemal amper ons nuwe studio bekak van aggressie en kwaadheid, maar ou raak so 'n moerling. Ou, hulle maak ons kwaad. Hulle moet die refs so ver straf actually dat hulle nie eers weer toegelaat word om 'n verjaardagkoek uit te blaas nie, never mind 'n game. Hulle mag nie eers 'n blinde chess game blaas actually nie, want hulle is kak. Sorry. Wat is jou opinie? Ag ja, kyk, in my ervaring kom dit eintlik vir my neer op 'n baie eenvoudige ding. Daar's baie hitte natuurlik so op 'n veld en partykeer kan daar gaarvoëls uit die lug uitval. Maar een ding wat jy moet onthou is dit kom by die skeieregters, dis baie soos bak. Die geheim lê natuurlik in die eiers. Want as jy dit nie het nie, dan is dit 'n flop. Fuck, botie.